Srbije. Postavljam pitanje premijeru Mirku Cvetkoviću, takođe ministru pravde Snežani Malović i ministru unutrašnjih poslova Dačiću. Da li su tačne informacije koje su se pojavile u javnosti da će osobe za koje se sumnja da pomažu skrivanje haških optuženika ubuduće u Srbiji biti tretirani kao pripadnici organizovanog kriminala? I da li je tačno da su policija i BIA počeli u tom smislu da prisluškuju građane Republike Srbije suprotno propisima Republike Srbije, suprotno obavezama da moraju da imaju obavezni sudski nalog da bi mogli da prisluškuju građane Republike Srbije? Da li je ovo u stvari način Borisa Tadića i njegovog režima da počne obračun sa političkim neistomišljenicima i sa rodbinom ljudi koji se nalaze na poternicama haških tribunala, jer svi vrlo dobro znamo da njihove porodice podležu torturi već unazad nekoliko godina, da će oni pre svega biti pod udarom, a nakon njih sigurno i politički neistomišljenici. Kako je moguće da se na ovaj način krši Ustav Republike Srbije, odgovarajući zakoni, a takođe i Evropska konvencija o ljudskim pravima? Da stvar bude još gora, postavljamo pitanje da li je tačno da su agenti britanske i američke obaveštajne službe smešteni u centrali Bezbednosno-informativne agencije i da tragaju za licima koja su osumnjičena od strane Haškog tribunala, da ovde imaju prava koja nemaju pripadnici MUP-a, pripadnici Bezbednosno-informativne agencije, i da li je tačno da je u stvari celokupna država, celokupni Tadićev režim u službi pripadnika američke obaveštajne službe i britanske obaveštajne službe? Ja vas podsećam da su njihovi agenti učestvovali u agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine, da su ubijali civile i da su organizovali brojne atentate u Republici Srbiji i širom sveta. Dakle, kako je moguće uopšte da državni organi Republike Srbije sarađuju sa pripadnicima ovih zločinačkih službi? Takođe, budući da se pojavljuju informacije da se to čini kako bi se učinilo nešto za Serža Bramerca i za tužilaštvo Haškog tribunala, postavljam pitanje nadležnima u Vladi Republike Srbije – kako je moguće da krše Ustav i zakone saradnjom sa tužilaštvom Haškog tribunala ukoliko imaju u vidu navode gospođe Artman, koja je u knjizi Mir i kazna napisala da su u tužilaštvu Haškog tribunala infiltrirani pripadnici američke i britanske obaveštajne službe. Gospođa Florence Artman je bila glavni savetnik Carle Del Ponte za Balkan i takođe portparol Carle Del Ponte, dakle glavnog tužioca Haškog tribunala. To znači da ovi navodi dolaze od strane samog tužilaštva Haškog tribunala. Ja vas podsećam da naša država ima obavezu da poštuje Povelju Organizacije Ujedinjenih nacija, da poštuje Ustav, a kao što vam je poznato, kao što bi trebalo da bude poznato Mirku Cvetkoviću i ministrima, ukoliko se otkrije da neki službenik Ujedinjenih nacija sarađuje sa obaveštajnom službom, on automatski gubi posao. Dakle, kako je moguće da oni sarađuju sa pripadnicima američke i britanske obaveštajne službe? Ovo što čini režim je potpuno suprotno Ustavu Republike Srbije, i to pre svega članu 21 kojim se zabranjuje diskriminacija, ali i članovima od 27 do 32. Takođe, suprotno je odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima, pre svega članu 5, ali i članu 6 i članu 14. Međutim, ovako postupanje je suprotno i samom Zakonu o organizaciji nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, jer tu se jasno utvrđuje na šta se primenjuje, to jest na koga se primenjuje ovaj zakon i za koja krivična dela je on vezan. Dakle, nigde se ne pominju lica koja su osumnjičena za pomaganje onih koje je tužilaštvo Haškog tribunala stavilo na poternice. Naprotiv, pominju se lica koja učestvuju u organizovanom kriminalu i to da bi stekla finansijsku ili neku drugu sličnu korist. Dakle, nemoguće je primeniti ovaj zakon, Zakon o nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, na ovakve primere. Postavljamo pitanje da li je u stvari Boris Tadić kao
predsednik Republike Srbije prigrabio zakonodavnu nadležnost? Da li je on počeo da propisuje kako će da radi Ministarstvo unutrašnjih poslova, kako će da radi Vlada Republike Srbije i naredio da oni funkcionišu isključivo u interesu američke i britanske obaveštajne službe? Ono što vi radite svojevremeno je rađeno i u Pakistanu, radio je Zija ul Hak, koji je izjavio da je Ustav jedna obična knjižica koju on može da iscepa u bilo kom trenutku. Dakle, mi vas pozivamo da prestanete sa progonom rodbine haških optuženika i političkih protivnika. Hvala.